Shalom, bakunzi b'ikiganiro cy'ijambo ry'umunsi. Reka mbifurije indwi nziza y'umugisha, indwi y'amahigwe, indwi yo kuraranirwa. Ijambo ry'umwami ryambara umubiri ku buzima bwanyu. Yaranditse ijambo ryiza Yesaya, aravuga ngo kuko imvura na sherege biwe bigatose ntibisubireyo, ngo niko n'ijambo yarungitse ritazosubirayo ridashikanye ico yaritumye. Ijambo riri ku gikorwa cyaryo. Haleluya. Dawudi yaranditse aravuga ngo ijambo ryanje n'izina ryawe warabidugije ubirutisha ibindi bintu byose. Wizere ijambo ry'umwami rigukorere igitangaza. Ijambo ry'uyu munsi ni mu gitabo cya Obadiya. Ijambo rivuga ngo amasengesho azodufitiza ibizacu. Ndakanda gukwifurije umwami Yesu agusubiza ibyo Satani yakunyaze. Dusome mu gitabo cya Obadiya igice cya mbere umurongo wa 17. Ariko ku musozi wa Siyoni hazoba barokotse, kandi hazoba ahera ab'inzu ya Yakobo bazosubira mu byabo. Reka ngoreshe Bibiliya ijambo ry'Imana. Iravuga ngo nyamara Siyoni uzongera kuba umusozi unyeguriwe. Hari ibintu byawe Satani yatwaye. Reka nkubwire rino jambo rivuga ngo nyamara hari ibyawe ugomba kwegukirwa. Uzotugwamo n'abaho barokotse. Ijambo ry'uyu munsi rikavuga ngo abakomoka kuri Yakobo bazosubira mu byabo. Abakomoka kuri Yakobo bazosubira mu byabo. Reka nkwifurize ngo umwami Yesu agusubize mu byawe. Hari igihe Satani atwiba, bakundwa, hari igihe atwiba. Hari igihe atwiba amahoro, hari igihe atwiba umunezero, hari igihe atwiba kugubwa neza, hari igihe atwiba sante. Ugasanga igihe cyawe cyose wama mu bitaro. Hari igihe atwiba ubuzima bwacu bwo gusenga. Hari igihe atwiba inyota n'inzara zo gusoma ijambo ry'Imana. Hari igihe atwiba ubuzima bwacu. Wanashaka ngo dusigira ibindi, akagusigira ibindi, ariko akatwiba. Umva, yavuze ngo abakomoka kuri Yakobo bazosubira mu byabo. Hari ibyo Satani yakwibye. Reka nkwifurize ino ndwi uyu munsi umwami Yesu agusubiza ibyawe Satani yakwibye. Bene Yakobo, bavandimwe, turi bene Yakobo natwe biciye kuri Kristo Yesu umwami wacu. Haleluya. Bene Yakobo bazosubira mu byabo. Ndashaka ubivuge uyu munsi. Vuga ngo mwami, subiza muri iki. Subiza amahoro Satani yanyibye. Subiza runo rugo rwanjye Satani ariko riba, ariko asambura. Subiza ibyanje. Bazosubira hehe? Mu byabo. Ya nyota wagiraga, rwa rukundo rwawe wagiraga, wa munezero kwa kwitangira abandi, byashaka wagiraga, bwa bwiza bw'Imana bwari ku buzima bwawe. Baba mukundwa, urazi neza ko ibyatakaye ku buzima bwawe. Umva, ndaguzana inkuru ijambo ry'ubuhanuzi rivuga ngo umwami agusubize ibyawe. Yohana ubutumwa bwiza haravuga ngo igice cya 10 umurongo wa 10, igisuma tikizanywa n'ikindi atari ukwiba no kwica no gutikiza, ariko njewe naje ngo zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Umwibyi yaraje arakwiba, ariko ngufite inkuru nziza ko uyu munsi Yesu agomba kugusubiza mu byawe. Haleluya. Agusubize ya nyota, agusubize ya masengesho yawe yo mugira ukerera, agusubize ya masengesho yawe nyine. Haleluya. Agusubize bya bihe byawe yakwibye. Isuma Satani n'umwibyi. Abandimwe, Satani ariba, aratikiza, arasambura ingo, arasambura mu bana, arasambura. Yesu yaraje, haleluya, ngo zironke ubugingo kandi ziburonke busagutse. Umva, uyu munsi wa none ndagufite inkuru nziza ngo umwami agusubize mu byawe. Mu gitabo cya Yoeli, umuhanuzi Yoeli igice cya 2 umurongo wa 25, kandi nzobashumbusha iyo myaka mwamaze inzige zisangangura ibyanyu. Hari igihe inzige zisangangura, hari igihe inzige zidusangangura ibyacu. Hano kuri no channel mbere tukubigisha ijambo rivuga ngo hari igihe twibwa igihe cyacu mwanya, ugasanga ubuzima bwacu turi muri retare gusa, twarabaye inyuma, ibintu byacu byose muri retare. Umva, inkuru zenda gufitiye ibyo umwanzi yakwibye. Yavuze ngo kandi nzobashumbusha iyo myaka, ayo mezi, izo bintu mwamaze inzige zisangangura ibyanyu. Hari igihe inzige ziza zikatumaraho ibyacu. Bavandimwe, hari igihe inzige ziza ari mu ngemu zikagukura mu Imana. Hari igihe inzige zigukura mu Mana, ugasigara uri umuntu uraho, ariko inzige zarakwibye. Nzabashumbusha iyo myaka mwamaze inzige zisangangura ibyanyu. Haleluya. Ndakwifurije ngo umwami Yesu agushumbushe uyu munsi. Umwami Yesu agushumbushe.
umurongo wa 26 bakavuga ngo kandi muzojya mutakabi. Ndakwifurije ngo Umwami Yesu agushoboze gutakabi. Haleluya. Muhimbaze izina ryanje je Uhoraho Imana yanyu, nabakoreye ibitangaza, kandi abantu banje ntibazokongera kumaramara, kandi abantu banje ntibazosubira kumaramara. Mukundwa uri kurankurikirana, Umwami Yesu agukureho igitutsi, agukureho kumaramara, agukureho gutukwa no kumaramara, kandi abantu banje ntibazokongera kumaramara. Umurongo wa 27 ukavuga ngo nuko muzomenya yuko ndi hagati mu Bisirayeli hagati, kandi ko ndi Imana yanyu atayindi iriho, nukuri abantu banje ntibazokongera kumaramara. Nukuri abantu banje ntibazokongera kumaramara. Umwami Yesu agushoboze, agufashe, Imana igukureho kumaramara. Ijambo ry'uyu munsi nakuzaniye riravuga ngo abayakobo, abakomoka kuri Yakobo bazosubira mu byabo, abakomoka kuri Yakobo bazosubira mu byabo. Umwami Yesu agusubiza ibyawe, agusubize ibyawe, agusubize umugabane wawe. Haleluya. Kumererwa neza n'umugabane wawe, kubaho unezerewe n'umugabane wawe, kubaho ufite amahoro mu mutima n'umugabane wawe, kubaho wihagije n'umugabane wawe. Haleluya. Tiwemerera amajwi ya Satani akubwira ngo nibi kumererwa neza n'umugabane wawe. Bene Yakobo bazosubira mu byabo. Reka ngusengere. Turagukunda Yesu, turagushimiye kubw'ijambo ryawe. Ndasengeye uri kurankurikirana, ijambo rikora igitangaza mu mubiri wiwe, mu buzima bwiwe. Uzi umusubiza ibye. Hari ibyo Satani atwiba, hari ibyo atwiba amahoro, hari ibyo atwiba umunezero, hari ibyo atwiba amafaranga, hari ibyo atwiba. Ndamusengeye ngo umusubize ibye. Haleluya. Umusubize ya nyota yo gusenga yagiraga, bwa busabane bwawe nawe. Haleluya. Ukora igitangaza mu buzima bwiwe. Ishobora kwicawe mu izina rya Kristo Yesu Umwami wacu. Amen. Yesu aguhezagire.